ngibingelele ke babukeli emakhaya ngibingelele lapha sehlelo lethu umgwazana babukeli emakhaya ngibingelele yona ke ingwe edle ezinye ngani babukeli emakhaya namhlanje ke la sibhalelwe umfethu la wathi phela semphelezeni sina kwi-colleague yakhe umuntu asebenza naye othe ucela ukuthi amfake emsebenzini kodwa ke wase wam-cross sekumele othe ucela ukuthi ambambele ngibambele phela okay ngicela uchaze udaba bafika kanjena la usisi bekumele ngimbambele since etheni engekho right mina bendi off manje bethe ngimbambele for ukuthi ikhave insuku zakhe siphelile ikhave insuku zonke savumela imali engaka 80% uzakho insuku engakanani insuku lezi zingubani zingu-20 futhi inyanga yonke inyanga phela leyo ase ndisebenza kusavumela imali kanjena njengoba sikhuluma lapha imali nini 80% kule mali ayihola yena no20 wavele asebenzanga anginikeza inyanga yokuqala phela anginezana nesibini futhi iyona into bekumele sihole kangaki kabili usehole kabili phela inyanga yesibini siyiphela futhi nayo ngihole sihole kwesibili okay iyona into besizele alright hayi ngeke sinikele nikhona ke mfethu ke siyomuza ukuthi uthi Nijan ma. Okay. Sinanggan. Okay. Kuchaza ma ukuthi lesakhe ukuthi singene nje siqale phansi. Okay, mayika. Hayi, okay, singithukile. Ngesacela ma mhlawumbe ngosiboleka izinto zokuhlala. Hayi ngiboleka. Singabe sesima nje asisafa sinayo imfundiso. Oh, okay. Ukuthi emzini womuntu kumele khona. Isihlalo singasithatha laphandle. Okay. Sicela uze ngapha nje. Kamera? Angithi sizobe sesichaza kahle ukuthi size ngani. Sengithuba ngagasileyo ngamakhamera. Yebo. Isihlalo ngikhathele. Okay. Ngibingeleleke ma. Igama lami mina ngiyengwayini inhliziyo. Silanje sihambana nawe mfowethu. Uyena ke obesicelile kodwa yize noma singacelanga uyena besibhalelwe umngani wakhe wase wasifake wasitshela yena ukuthi uyena umuntu onenkinga. Okay. Kodwa ke ngingayamani ngicela kube uyena ozochaza ukuthi njengoba silandini yakho nje size ngathi. Njengoba sengichazile ke bafethu ukuthi into esizelana into kanjani yabona. Sisi wami icolleague yami engisebenza nayo. Savumelana ngento eyodwa ke mina naye ukuthi since off emsebenzini azokwazi ukuthi mina ndimbambele yabo. So yaqhubha ke ilokhuzana yethu isifumana sethu ukuthi manje ngimbambela since engekho yabo. Ngimbambela u80% wemali because ngisebenza isikhathi eside phela ngisenzele. Yebo lento le. Off suppose ukuthi mina njani ngihleli phansi. So savumelana ngento le ukuthi uzonikeza lo 80% waleyo mali leyo. Yena thatha lo 20 ke. Engasebenzanga yena ngoba phela akekho sizivumelene isivumelene naye. Ihambile ke inyanga yaphela. Ndamxela kuba sis ngicela ukukhumbuza phela ngesivumelano sethu yabo. Esento esavumelana ngayo ukuthi ngikubambela ungeze leyo mali ungeza esavumelana ngayo naleyo mali. Abe ngathi umuntu ondivileyo kusisi. Ngifuna bathi ngikhuluma amanga mhlawumbe umuntu okhona la ngiphambi kwakho njengoba la angiqamanga la into eyenzeka phakathi kwethu. Abe ngathi ungivile ke ngake futhi lo muntu angakwazi ukuthi aloke bizinto bathi ngibangela isidina into ezikanjalo yabo. Yena kwazi nini isikhathi sakhe acabange kahle yabo. Awazi ukuthi mhlambe njengoba seshilo ngizonikeza isikhathi esithile. Ngilinde mhlambe into engapha maybe half a month yabo. Ngaphinda mkhumbuza futhi ba sisikombe phela into ebesiyithethile mina nawe yedelete njengenje ngama colleagues wethu because supervisor nawo sayitshela vele yana iyazi
manje senthi ngibikela na supervisor le sithi isikhathi esihambile ithawo phela yini navumelana singamakholiji yebo lo okay isivumelane sakho nosisi sasi kanjani sasi ukuthi uyasebenza ubhalwa wena noma ubhala usisi uzobhala usisi ngoba phela into ithi usebenza yena but since njengoba ubhalwe yena but kusebenza mina so esivumelane sethu ukuthi since ubhalwe wena emabhukwini ukuthi okay nguwo on duty umsebenzini but awukho on duty wena on duty mina ukwesivumelane sethu sasinamazisa komuntu osiphetheyo ongena supervisor wethu singasoske epatrola adibana ukwenzakalani manje meyabe ngikhona lo ayazi lento la ngabhideli yabo okay into kanjalo nje sisi njengoba echaza nje ubhuti kuyikona uyakwazi lokho akuchazayo babe lapha abantu amakhamera lo ngilethela wona sike emsebenzini cha mina sesingifuna umbuzo wami uthi ubhuti lento ayichazayo iyona na yebo noma cha hayi iyona kodwa manje sesengama amakhamera manje kusho ukuthi ingoma esethe amakhamera ufuna ukuthini ngamakhamera uzama ukubonisa wena sisi ukuthi uyimisele kanjani ngokuthi ufuna imali yakhe kana nokuthi sekuyimali yakhe phela ngoba wayisebenzela ngithi iqinisile ngiyakuzwa njengoba la nathi uzofuna bandla leyo madlana leyo ayeyifukuzele naye ngoba naye angithi uyazi ukuthi naye usebenzelana izingane zakhe njengoba nawe usebenzelana ingane zami nakekho umuntu lapha phakathi kwenu babili ekumele asebenzele omunye wena lento usuyenza manje usuthwesa inkinga zakho umfowethu manje usesebenzela wena ujike futhi uthathe nemali yakho angisho ngomuntu angizombhadala okay sicela usichazele ke ucilisa kusisi ngendaba yamakhamera since isikhathi sihambile ngifuna imali yanginako kusho ukuthi ke nami nizame indlela nami ke engasolva ngayo inkinga yami ukuze ngikwazi ukuthola into yami phela nami esingekho isidingo ukuthi ngimtshele uzozama kanjani so sebonile kanje ngimqina ngento eyodwa imizamo into ekhombisa ukuthi ngiserious kangakanani ngifike nobhuti laba abahloniphekile so ubhuti laba yabathemba ukuthi mawuza nabo ngoimali ngizokunikeza ngoba phela sakhuluma ukuthi imali ngizokunikeza sasubabini bengekho ubhuti wamakhamera ngithi no supervisor ngithi manje mabawuza nabo ubhuti ngoba uzoyithola imali umeza nathi uyathemba yini ukuthi uzothola imali phela thina ngendlela okhuluma ngayo ususibonisa elinye iside lakho ebese ngayitshela ukuthi ungakhuluma kanje phela sisi ngimcela mina ngihamba ngekhaya ningekho nini ingakho mina ngibuza ba mangabeza nani uyathemba ngithi bazothonga phela nemali yakho angalanga nayo imali ngimtshela ngathi ngizonikeza imali yebo kodwa uyayazi ukuthi ikhampani esiyisebenzisayo ukuthi ikhokha kanjani hayi ukuthi imali yakhe ngizonikeza imali esesimbuzo angithi mfowethu basebenza kakhulu futhi uyikhandla and the time ubuya sisayikho icomplain wayithola ayikho okay wayihola lo mali ngayihola imali and then phela sekumele ubuyise kwaKhesara ngizomnika phela nami ngisaxakekile ngizomnikeza imali before wamtshela ukuthi uzothatha isikhathi sakho sokuthi umnike imali noma wamtshela ukuthi uzomnika imali uyazi uyafika la masiholile ngimtshela ukuthi imali uqonda ukuthini umuntu uyazi uyeza la kumina phela awuzange umtshele ukuthi sizonikana kanjani imali first awuchaza ukuthi wathi ngifuna icacela lapho ukuthi mina njoba nisuka nani off ukuya emsebenzini kwangiyona ilokhuzana yami ukuthi ngiphoqelekile wafika yena kimi ngathi bafo ongisize phela njengomuntu nawe kodwa ngithi wavuma ngithi nawe wavuma ndavuniswa ukuthi wena uthi same time uhola uzobe singinikeza imali yami nami ndabona ukuthi vele ngosule off yami into engizoyenza ethi wathi ngibambe lezi imfukwana lezi mawuthi ke nama ehola ngithoye lo mali leyo ebengiyise ngikwazi ukukhava ezinye izinto zami iyona ke into enzama ukusho le ukuthi ngenxa yesikhathi umdonsise sona ngena zame indlela ukuthi phela zange sibekelane ukuthi ngizokunikeza nini imali kodwa imali ngithe ngizakunikeza zange sikhuluma ukuthi imali ngizokunikeza nini kushuthi kahle wena wawuthi akasebenzele wena mase uyahola wena ungasebenzanga uhole udla imali esetshenzwe uyena idliwe wena
Hayi phela ukuthi ngiyayidla imali. Mase Phela udla. nami ngixakekile ekhaya, nami nabantwana phela. Ngiyakha futhi ekhaya. Shuthi akaxakekile. Angishongo. Cha nje indlela obeka ngayo ukuthi hayibo phela nami ngixakekile and futhi Mina ningenaphi kanti? Sisi. Hayi ukuthi singena kanjani. Bawusiza mnaka ngoba ngimo oxakekileyo apha ngoku. Oye. Ngizama ukucacisa lento ukuthi ngimo oxakekileyo. Kahle ke ngifuna nawe ubone ukuthi njengoba undidonsisa isikhathi sakho sokho sithathile nemali yami ngakuwena. Ngifuna ubone ukuthi lesikhathi mina ngisithi hayi wenza ukuthi phela, awenza ukuthi phela umzimba. Ngikhona ukubonisa ukuthi yazini namhlanje ufuna ubone ukuthi ngiserious ngale mali. Nangiphela ngoba ayisebenzela ukuzikhandla. Nangesikhathi sami ngasichitha lapho. Emela ukuchitha ngokuwenza lesikhathi. Kodwa phela ngithi uyazi ukuthi inkampani kuyisikhokhele kahle ibingasikhokheli kahle angithi uyazi angithi phela ngabe uqale kusupervisor hayi ukuthi uvele nje ungigasele ngamakhamera nje. Uqala ubhuda ngibazi. Usupervisor impela ngamtshela yena. Wasethi into yalungiswa nini? Ikanje phakathi kwenu. Mina ndasenenza ukuthi wathi phakathi kwethu supervisor ngithi. Yavuma sithini savumelana ngithi. Manje usupervisor kuthena ngekho phala sekhona abantu bamakhamera. Ingakho ndala ngendawo. Shuthi wena khona ubudlelwane thizeni no supervisor. Mayethi umfethu ubeke icase yakhe kuyena engathini ngesixhosa bathi akayihoyi. Hola nakhona ngiyazi lento leyo. Supervisor futhi wangitshela ukuthi hayi umuntu uzibani wakho. Manje pho since nivumelene waye ngahola nemali yakho. Cha phela umholo wakho. Ya hayi mfethu nangu uyibeka kahle usisi. Wahola imali yakhe. Yes. Wena phela usebenzanga ukhumbule manje. Iqiniso nje alibe msulathi licace sibeke obala. Awuzange usebenze wena. Bekumele ungaholi. Ngingaholi mina. Engizoyicela mina. Ngingaholi, kumele ngingaholi mina. Ingxenye yale ndawo ngiyisebenzileyo. Since wena mina ngingaholi, uhole wena, ngingaholi. Isivumelwano sethu sithi isivumelwano sethu. Sathi umuhola wena since ngibambele izinsuku zakho ezingaka uzonikeza i% elikanje. Ngathi uzakunika. Sazakunika kanti pho manje kuthena wangijaha ngamakhamera. Zakunika abantu laba bonke. Zakunika sisebenza nawe ekhampanini. Manje abanye abantu bangenaphi la ngoba phela ngisebenza nawe mina. Wena sibonana ngathi awunayo inkinga wena. Manje bese kukhona abantu sengathi unengxaki nami ngoba ngiuhlela uzala ngitshela ukuthi imali ngizakunika ayikabi nayo. Mina indlela engibuka ngayo. Mina ngibuke ngazi ukuthi umfana lo wena uyamqola. Yamqola. Ukuba umqoli ngabe wambiza the time uhola. Wathi mfana usebenzile ke ngoba bengicelile ukuthi ungibambele. Ngicela ubambe nayi ingxenye yakho. Nakho ke sasivumelene ukuthi ngizokuthola. Ukhohlwe inkinga zakho. Ngisaye ekhaya phela emakhaya kuyaxakekwa phela ngisaye emakhaya phela. Imali the time uhleli la endlini awukhumbulanga ukuthi uzoya emakhaya ngoba phela wawuhleli wena. Kangazi. Pho manje shuthi ke kahle wena uchaphaza umfana. Sikayibeka nje. Manje ngokukhonza ngikhokhisa ngenkanini imali ngasikhulumele kahle bangisayikhokha imali. Angithi sikhuluma kahle. Yabo njengoba ngila. Asile kahle. Azile kahle. Ize kahle. Ngendlela nawe wenza ngayo kahle uzokhuluma indaba yokukhavera. Indlela ke nathi esisengayo namhlanje. Yabona. Thina sisasiwe. Yasilina. Nama ngiyi. Kodwa wena izinkulumo zakho zikhombisa ukuthi usunako ukuthi phela sekukhona abantu abaningi la sasisobabini isikhuluma. Supervisor samtshela ungabi kuncono bakuthiwa khona usupervisor la manje sekukhona abantu esasiwu. Angithi ke wena njengoba ufuna ukuya ku supervisor ngithi uyazi ukuthi ufuna ukuya ku shield yakho. Angithi uyazi ukuthi vele sengiyohluleka ka mina manje. Ubona kanjani ukuthi ngiyakwenza? Vele kunjalo sisi. Ngeke ukuthi umfowethu athe complainer ku supervisor angayithathi notice icomplaint yamfethu kushuthi khona ngeke akwazi. Wona ufuna ukuthi mina ngiyajoina no supervisor? Ufuna ukuthi ngiyajoina no supervisor? Ngike ngalibeka lelo lokuthi usisi yajoina no supervisor. Wena oyibekile ukuthi yabo la ngiyacaca ke. Iyacaca leni ukuthi iyacaca kushuthi yajoina. Yabo ngesikhathi imali siya ku supervisor wethu. Umono wakho ngisengithi wethu wena. Uthi yena hayibo esosithuluthi lesishoyo yasazi icolleague yakho siholile because vele ukhola kanye sonke naye supervisor lo phela nje ukuthi ukuhlala umholo yethu wasethi ke hayi bafo phela nathi gcibelana nobabini ukuthi hayi
into ekanje ngizoyisota kanje ngokabili mina nje nansenza ukuthi manje upatrola ngifike khona uzibana nabo ndazi ukho ngasathu usini evala ngisho wasethi ke iya kuye ubunayo imali ukho ishili Facebook ke uthi hayi imali engaka ingenele kuyo okay anginendaba kanye nemali yakho kuphela ngingcenye le isivumelwano savumelana ngayo uthi ngoba ngiyona nalo ngipressurize ngayo ngopho usobonthanga ukukhokhela yini usobonthanga umuntu futhi awuzungikhokhela kwaphela isikhathi sihambile ininga inyanga yesibili lesiqala manje hayi bakhonto ngazuthi iningi kakhulu imali lapho mali iningi kakhulu imafethu angithi kwimali yenyanga yonke kumele akhiphe u80% yena athathe 20%. Yebo according insuku ezinto zisho kanjalo savumela kanjalo ingakho nami nje phela iningi lemali angazi vele iswe nje hayi ungazuthi iningi sikhola malini kanti uzuthi iningi nemali sikhola malini ngoba uyazi ukuthi sikhola malini kanti mfethu angithi mawusuka la emsebenzini yagibela ngiphatha iskaftina nika leyo mali ebenganginika angisemakhaya yena akekho ukuya umnika sisi lo mali bengamnikezi yabona okay ubuya imali senze imali yabantu imali yokudla bomne bengamnikezi pho manje ke ireason yokuthi umbambele imali yakhe eyani ngoba wena awuzange usebenze bekumele uzamnika imali yakho bevele nje ehlele endlini ezadla lokudla kuphatha emsebenzini ngathi bevele ezakudla ehlele endlini Ngesikhatheke livini mehleleza kudla bekubudgetele sisi yonke into yakho umuntu njengoba ehola nje na uhola angithi nawe uthema uhola wathatha imali wayishova kuphi ekhaya angithi nawe indlela ubudgeta ngayo naye umfethu indlela budgeta ngayo isilimele njengoba umbona aze kuze kufike esigabeni sokuthini afike nathi la kuwena ingoba sifuna leyo nto leyo mpahla leyo endisiyayidinga masiqale wakhuluma nani ngale ngingekho mina siqale wakhuluma ngani ngale ngingekho mina into engikhulumela nawo lapho sozomkhulumela mina ufuna ukungivuka ngithini mina sesiyankinga yazini mhlambe noma ufisa ukuthi sihambeni siye kwi supervisor singahamba namanje sihambeni sekuyena usupervisor nomfethu abe khona no supervisor abe khona mase siyambuza ukuthi wena ke wenziwa yini ukuthi athi umsebenzi ecomplaina ngento eyenziwe umunye umsebenzi mase ushaye ngazuthi nje akwenzeka ngalutho angayihoyi indaba kamfethu ngoba nathi samfaka kuyo ngoba yabona the time umfethu njengoba echaza ukuthi namtshela ukuthi kwenzakalani naye aware kwaloyo nto ukuthi umholo phela awukhishwa uyena and the time usuhola yena bekumele kube uyena omele umfethu ukuthi hayibo sibanibani njengesivumelwane eneza kumina nafena ngichazela ehene akube njalo hayi kodwa nje nawe unehaba ke nje nawe ukholiki ngoba nje ayikho into ethi landani ngangimtshela ukuthi ngizama ukukhokhela angithi sekuyacaca ayikho nje into ecacayo vele niyajuzana ukukhokhela nayo supervisor ehaba usibona nakho sisa ngithi nakho wena asuya ku supervisor kodwa nje naye ubhuti nje nawe senehaba ima kusho wena utheni yantsumzana nje mina angizange ngithi mina niyajona wena oshilo ngendlela esenibeka ngayo phela manje la eseLondon nani ngekho ukuthena ngalanda ngisupervisor kanjani ngeke alande ilo ihawu lakho angeza kanjani nehawu lakho uze nelakhe nje meze nawo nize nani uze nehawu lakhe naye nani ihawu lakhe nina ihawu lakhe angithi wena usebenzi wena ngithi yawazi umsebenzi othi usebenzayo lapha ya lalela sithi angithi wena vele usupervisor usa manje angithi vele uzokulwela ngangilwele nje manje naye nje meneze nani la manje ufuna nani nimlwele ke naye ufuna nimlwele awazi ukukhuluma nje sasikhulume kahle naye kodwa ke futhi lana engicabanga mhlawumbe angawuphendula njoba nithi mhlawumbe ile nyanga idlule suppose kunye ile nyanga idlule iqala futhi nalapho phela isehola lapho yaphela angiyezanga waphinda futhi umholo wesibini ke manje nami sendiyasebenza ke sengibuyile phela kuleli still namanje futhi angiyezi leya mali oyishawo nale uthini ke sifunda ufuna ukuthi mina ngihlale ngiqhubeke manje ngilibe ngenze into eyi1 endayenza kule nyanga edlulile ngihlale nje ngenze lutho uzikwenza usobuyile emsebenzini usuhole kabili phela leya mali leya emele le ade isebenza phela wena hayibo wena ngithola leya mali izakunikeza imali yakho ubuya kwami wesisi siyacela and yabona makunje
kuke kube inkinga ngoba asifuni kube ngathi bese okuhlukumeza and nomfethu asale negama elimbi emsebenzini thiwa wakuzela ngoba vele egcineni uzobe usuthi wangizela nabantu kanti cha vele angizange nabantu kuphela ngizavela ku TV manje ngathi mina ngathi angikhokhi ngento esasikhuluma ngazange ngivele ku TV mana nishutha ngizavela ku TV ngento esasikhulume naye ngithe imali ngizamnikeza ngisaza hola phela umsebenzi awuphelanga nawe usebuyile emsebenzini nawe uzabe ehola nje kulinyanga sahola sonke ukusho kwakho kusho ukuthi usazonikeza ngenyanga zakho imali nangethi nawe uzohola uzohola ubuye nje umsebenzi ngendawo ngeensuku zami angithi njengoba dehlele beyitshela ukuthi lokho okuncane ade kusiza ngakho uzomnika ukuze akwazi ukuthi mayisele ngizomnika okay wazi ngani ukuthi bethembe lamasento ozomnika wona ukuze akwazi ukusebenzisa wona ukuthi aqhubeke agibele zamnika imali yakhe ama sengishota yezwa yenze njani ke manje ingane yomuntu ke ngoba manje isisenkingeni ngenxa zakho and wena uyatshabaza andinodama ndimsiza usisi ukuthi ngambona ukuthi hayi no usesimdala futhi akwazi ukungicabanga hayi abaningi abantu abezangisiza noma ungangisiza abaningi abantu abezangisiza yini wawungayikubona yini wawungayikubona waya kumfana ngoba uba umdala phakathi kwenu emsebenzini wena nosisi uyena phela umdala owazi ukudala ndafikela kuyena umsebenzi kushuthi ayisebenzi sengikhethela ima wemfethu lalela yazi mina into engiyibukayo usisi kushuthi wena lento uyayenza ebantwini ngajwayele ngoba uyabona ungibone ngiyenza usupervisor akayihoyanga lento angithi ukukhombisa kona ukuthi khona samsam into eqhutshwayo okusho khona phela usupervisor afike la naye la mina ofikayo mina futhi osenkingeni yemali engingayithola ekubeni beholile bonke sisi imali yakhe kuzophoqa ukuthi ubhuti umbuyisele imali yakhe nginankinga ngesikole ngizambuyisela sicela ukuthi unike ingane yomuntu imali yakhe ngizomnikeza phela sesahola yadlula ngizomnikeza imake sethi ubhuti bengikhalela nje sizobayela wathi unenkinga yokuthi hlala leyo imali yokudla yikho endlini wathatha le mali ade eyibudgetele ukuthi izomsiza ukuthi inyanga mayifika wayisebenzisela wena so yena usecela imali yokudla nemali yokuthini akwazi ukugibela emsebenzini shuthi phela ungamnikwe imali yakhe ushuthi uthi yena angabe saye emsebenzini mina ngizoyithatha phi nami kwana ngisanda ukubuyela emsebenzini manje uthayithathe nami ngiya emsebenzini nawe uzokwenza indlela ukuya ngoba phela ngizamnikeza masesibona wena wayifola imali yakhe phela yasebenziseka phela izinkinga ziningi nawe futhi sukwenza ngathi nawe imali moholile ngathi uyahlala ube nemali imali moholile iyasebenziseka nawe nje usuzenza ungadla kanjani imali yomuntu wazi kahle ukuthi awuzange usebenze wasebenza enye ingane icacile mosland ukuthi uhlele ekhaya uyazi yasebenza usekhaya imali nangethi hayibo kwadla imali yomuntu uqona ukuthini mawuthi hayibo wadla icolleague yami le ayiholanga phela imali yasungene ngayo nanivumelaneni necolleague yakho ukuthi imali ngizomnikeza wamnika angamningi sazomnikeza ngisezumnikeza ingomo sekuphela u2 months awumniki wena uyahola noma ngaphela u4 months ngizomnikeza nje ngizomnikeza imali nje ngizomnika imali bese ngizomnika imali ngizomnika imali wesisi ngicela ke ukuthi ke ayikabi ngicela ukuthi singayenzi lento ibenzini bengicela ukuthi unike umfethu imali yakhe ngithathe phi mina ngoyimali imali yakho idinga ngithathe phi manje manje waphela ngakhona amashonisa sesibaningi yes ngoshona lapha uphuma imali yami yabo bese siba happy kodwa simile usale wena ke ube sale inkingeni ngoba vele ngikho imali ezela ngikho imali ezalayo uma ngabe wena uyakhokha ebantwini sobona ngoba ukhokhela imashonisa ke lona ushone kuye ukhokhela imali yakhe lapho ngizophula khona naye usho ukuthi siyayicha shuthi wayimpintsheke ngempela kodwa angangitshela ukuthi upintshekile makashoneke iphuma imali yami yayibona le nto le nami ngikwazi ukuvala ibudget ngizashona ikinkinga ngizashona okay wema uboleka imali okay sicela ke senze kanjena bese acela ukubamba lapha unibambeni
ifoni ukuze phela sithembe Ithembe khona into Ifoni. inika ifoni mina ngiyabantu engabazi mina ngophela uzoyinika yena mina ayibona bona nenkomo bona nje abangendawo yazi ngendawo inkophe phela inkophe ngisifa umngani wami cha phela nazo uyayidinga inkophe azifine wazifine intombi yakhe Kanjani? ifoni yami mangena ama receive lapha nabantu efanele ngizame kuba imali manje uzobatshela lapha ngizame ngifone angithi mhlambe vele ne-supervisor izofona uzolibamba vele ngizoyitshela ukuthi usengizele nabantu amakhamera abangani bakhe ngizosho emsebenzini ngizosho bafo sicela uthathe ifoni sicela ifoni phele yami ifoni yami ngizabona kanjani ukuthi ifoni engizama ukuthi fanele ngizama ukuthi ikhophe imali yakho ngabe manje wena ifoni yami izobe ifoni yami fonayo uzibani ifoni yakhe ikhulu ngenxa yesuccess kanje utshela abantu yonke lonto ukhathala ukuya namakhamera ukhathala fana namakhamera utshela abantu futhi ukuthi no ma ngizama ifoni yami ngikwazi uzotshela abantu futhi bafona so inika ubhuti uzoyithola kubhuti abamba ama-calls ami asho ukuthi amabambe uzosho ukuthi ibanjiwe ifoni ibanjelweni ngenxa isizathu kanje nawe usazi uzoletha ifoni yami sisi njalo le yabona ma ungathanda ukuthi ngoba ngithe ngizamne manje ifoni ngizokwazi njani imizamo ukuthi ifoni imali iyatholakala phela fune ngizame ngifoni ingakhulu imali oyithathela ubhuti sisi ngakhuthi ngofune ngizama ngithi phela efonini yabona incwadi manje singasukuma sonke manje Masukume, manje yeah. uphela cela wesisi asilwi nawe ukuthi kuningi okubambela ubhuti and asilwi nawe ukuthi kuphela izinto imasi azikho namafoni ngiyabona asikulwisi zenza le mali uyazi zenza le mali ingakhulu zenza le mali ingakhuphela imali oyithathe kumina ngone isicathulo ngizogqwana emsebenzini asazi uzobona emsebenzini fune ngayi emsebenzini ngena fune ngayi emsebenzini ngenxa yokuthi yakho amakhamera walithela uzobona namanzi kanjini asambe phethe ngoba uzokhokhela lezo zinto ezithathayo uzobona ukuthi uzokhokhela lezo zinto ezithathayo namakhamera akho walethile la uzokhokhela lezo zinto uzokhokhela